Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Modrina Auto Enterprises, Maulai Nong Kwar TSS Road Shillong, ringkat ka Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Ringkat lang bat ke pertai barok ke wei, ke balang Katolik, ke laraki ya ke sengi burom, jong ki mensin ke balak khlat no, da ke bakurku ya ki lom jingtep, ki bahap hapok ke jingpet jingkmi, jong ki parish baper ke Shillong Archdiocese. Ha ke jingjurip jong ke kenhon lum kubor ke Batisi TV, lalap ba ke jingle nyam, bat ke jingkerku ya ki lom jingtep, ke long ke bayait bet yait renti, harengkat ke jingbut ya ki kindon, balate perking, da ke solkar jela kum shibenta ban yada na ke jing sapriang jong uknyang jingpang covid khat khandai ha ke jela barok kawai mentau snem la sakhi ba ke jingkerku yiki lom jingtep kala long klem ke jing sakhi lang jong ki ba haying hasem ki ba ju senran lang yiki lingdo ki ba senraj da ke ksiar rupa yiki lom jingtep hadin bala pendep penlong ya ke jing kenyamas ke ba khoi ha ke jingkerku lom jingtep kabala long haulom jingtep ke Saint Dominic Savio's Church, Maulai Parish, la penlong ye ke kenya ka kriam da u provincial ke Shillong Province, u Father Paul or Pendro Lincoln, haringkat ke jingyadon lang jong u parish priest, u Reverend Father Marius Thongniba, u Reverend Father Jose Varik Caseril, u Reverend Father Daniel David lang kaji, ki katekis, ki reuniam shenrang bat kenthei, bat kiwei.